رحمتي براي ما بچوچك بو ام پنج برابون بچوكو بو و ينانجاوي بچوچك جابو قرآن شش ما ختم كر زعف يعني رياضين رجي هي بولو بچوك بوجي خود شيرات المتكن لبامي جمع تبع عطاج رحمتي بافي مرج ودو هياوا جابهم تجار كيفا وجو هاي كلمه يكلرنين اسلامي كينا جاي تمام بو بريغو بي دنياي لبام الجن هنا كاتبنا كشتن بسمامنا ما تحبسي دبون الميرديني بسمامنا ما الميردين تحبسي دبون ديام بيب حامل ابو طبيعي قوي زماني خونا دي تويكي ونديما وتبو خوناوي او كرمو وتبو الجندي ويك شبا ويدعوا دين بكا بيشتي هاتا باطماني معلومة شو مكتبي لفيدري شو إلكو قل فر خلاص كير شو أورتا قل جلسيتا خلاص كير يعني زعف الرياض دير زعف ينانجاوي زعفهم بيشتي شو مردية سي صالة المردية جخوند ده صورات شو أنقرة سياسات بيلغو فاكولتا قازان مشكر بيشتي قو مكتبة قازان مشكر مكتبه خوند پاشیا ساله تبی دعوا في شریعت کر دعوا قرآن کر اسلام کی بخودی نترسیا سری خوجی دگریا الجندا الباجارة المزرعة يعني تجيها بولاد دگریا بسری خوج دگریا هیچ نترسیا چیکی دگو ایسانا کی خودت على چت پیشام برو ده چی ویتشتی تبینه الا نما منو قلت نبينا بيشي تشبير رياتا تبي ببينا جو عملنا التسيا وش ديني خوري شارش خان بو ولا براي ما بجوج بو وحتى قو الصاف أجبيرنا زماني قو شهادتاوي روك بو بارك روك ما بو جمرة شار حب قملك دوتري وتيكري دومالي الجمال حاج محمد دانيبون شاركم لك هر شارجي خطا كسبي ويكشي بقول افقم لك كيج مرة شاندنا عجيبة مرة افقم لك هاتنا طب دوي اثناء ده حكي يقولوا اسبرنا تشتغل بدورسي بقول فا اجي غيدي ما جمركم لك شانديا شار حبكم لك مرات تبون بشتي تبي يعني المكتبه يجي مكتبه رزاب çalışkan bu Batmani جي başkanı Zaruk Abu başkanı بخدي orta koleji ve ilk koleji معلم تشان دبي حاج محمد جبافي مرة ده جارة أوقاتنا شو مكتبات شوية تقديرنا مش جبافي مرشاندنا دقواي كوريت هالو çalışkanı وهالو باشا وجوالي خور زاف باش بو يعني جوالي خور بأي باش راد برون بأي نباش بونا بير هيج تكلين أذكر بأي باش راد برو دنش و إجا أب خود تعالى بشتكي بالقدر إنسان ده شيكا إلا وي بيجي بشتيوي قوسي سالال ميردين جخوان وشو عن قرار مكتبة قزان مشكير سياسال بيلك فاكولتا بيلجيلر فاكولتا لوي درجي مكتبة أخوان وبشتي وها دعوة فا مكتبة خلاص كير خلاص نكا نزان يلا دعوة فا إشاكر دعوة شريعة كير ودركتها ميداني جند بجند مع على تدا برنامج بقول بسري خوش تقريبا التصيا يعني وبخدي جماهير شراجي تشتربو أي لا آخر زعم باش بو جماعة تبارج باش بو جماعة تمام ربع دو هي أف قرا شاشة درنا كد من دو قبات مش بكين طبي معلومة بري وزماني أو تنبو دو قبات مش بكين أشتري بين دو هي والو باش ديني ورا دناوا ما درنيت جو بيجن جو خبال منا رياضين جو نزانبن أمي بمرن أمي حوجي خداي خبنا ما هيك المساج بوجو هيا وشوابا يعني زعف تشتي باش دوتن أخلاقي وي أما تشاو بيش خوشبو أخلاقي وي زعف خوشبو أخلاقي وي خوشبو أخلاقي وي جمارة زعف باش بو
وراح ماخذ يمجي هذا بابي يمجي زابجي حستكر بشوفوا بابي مزابجي حستكر لقون جي لسه بهوال مبالغ ورا تدين قاب تشوش عم القرآن قلنا جارنا شنو بر حيوان ميوانا يعني لسه تشاوب أما يعني دويز لما تشتكي نباش تنبوها شقة تشتي أبو إباش تشتي نباش تنبو ودين دار بو مش ديني خواست كير وزلامك نفساوي تنبو بقول نفس الشيطان براي هبن هيا وجهها بتجار بر نفساوي تنبا راح ما خذي مري حاجة لي بها ما حطت بس باش وخذي حتى جو الصاب من تشبيهنا تشتاقوا يعني أسبي زانم ومبهيست يعني أزي بيجم تديش خبراء مش فيغا قوت أو وفتاقوا تدي ديام بي بحامل لبو إذا الميردين ملاك تحبسي دا ياك يكون ديام مش تحبسي دبو أريه دبي إيفاري ديام تخود دبينا دبي جا سيدا دبي إيش بيرك جيراني ما متخود ديا كسروانا كان نورلي سرسري ويبو تدي براهم زح بيننا ديام مش مردود كسروانا نورلي يعني أباش أرتيبو إذا بري زماني بري تقول كسروان إذا أو ملت بيجد بي والله أولادك خير لي جواب بيرك رسيب با أما بابي مش إنسانك يزدح قنجبو إنسانك بابي ولك خدا بنجي إنسانك قنجبو ما حتى قصر الحماوي هبو مسلمانيا خرجي يعني دوي زماني دوي وكذا كسوة كيتنبو تشو تولاجي الميزاي لين تشو إذا أبي إبراهيم يعني وقتي قلت لي أزوي إيه باي هفدينا أو تيشام أزيا بايبون أم هرد وقا هفديبون دشو جم الله مالي قندي ما قرآن تخون دقو تم دقو دشو بر حيوانا دقو ورا بس ري حيوانين برون مقابل يقول حتى زم قرآن أخو بخ مزبين بقي متى دشو قرآن دخون ده تبام دقو تم دو ترمالي جبتشتي يقولوا يعني إنساني أما دائما يقولوا نتشتغل يمالوا تفكرا يهبون زح تفكر تستا بيجت شو نزان أما زح تفكرا يهبوا زح بلو نتشتغل كثيرا وقتي يقول هاتا بعد مالي خستنا وقلجي قد هاتا مالي وقلت هاتا مالي كم سري خدكر بيرك جيراني ما بقول لا وقلت تسوق قلت أكتكم سريتا وخاتيك يقول تشتي إسلامي هالونا وأتشتي إسلامية أما بعدين زحجة يحستكر وديامي زحجة يحستكر ويش زح قدري وان كده زحجة وان حستكر أما دائما تقول تبيرك تقول حتى جوبيخ وارتميسكن خشاني زلامة ندن واختيو الهندرو بن جامات تم تقول تمشي تقول كيليا زلام هذا الدريو خس تقول بشتغاليا ولا بشتغاليا وننرمبا جبو دنجيو ولو يعني قوم اشتغاليا نرمى رسمي دليوان بوجه دنجيو قنايش ورا خو ارتميش بكن خو تشارتشف بكن تأفتو سيا دايم المتكر وهذا الشيء يعني وقتيقو ولو قل جيت خون هما زحف الإساني جينش إيه خون دفان وإيه بأقل وان دقريا ودقهان نخوا وبارة تشتغلي وصحبة مهارة كير اشتغاليا خواش يعني حتى جد هاد دشو خطابيتا مالله خطابيتا جينجا الباسي خاد قريا البام الله عالمات قريا جو خاطري يعني او تبليه اسلامي زمارة قوت الإساني قنش قريا إساني قم أقلبو وخون دفان بون جينجون او دقهان نخوا لتكرنا هذال صغرة بارة تشتغلي حتى جارة كي تقول شو مزوزانا شي تاني بستري خود قريا كسي نطرسيا زحجة صارت ليبو وقو هاد قو ملطيز وزانا وحبكي سريان زح حشكا خبر سريوان دناتش كاري بي قرا إسلامي بو جبو خديد قريا القندا الباجارة الباسيخة البام الله البا خندفانا إساني وخندبو تشو خطابي تهركسي الوان دقريا بوانا تشتغلي هما كيلاقو إنساني كي قو زحف أخلاقي خشبو جو مسلمانة رأي قول طي حقيقية تشو ويعني بيها بديدي كنو زحف أخلاقي خشبو لإنساني كيلاقو جبو إذا عما إسلامي تكدق ركاوي وقولو مجادلة بيرتك حبكي تقحري سنيداي رادبو
يعني قلت شما أم دعوة إسلامية كن جبو إسلامي يعني يقولوا مناقشة مرد كن وحتى ببس إنسانكي بعقل وذكاء زحفه يعني ما شاء الله يعني إنساني بعقل نابا أيلا ما دسقطنا وفيدا جنابن هنجي زكالي بو هنجي بعقل بو ولو مال دائما الدعوة بإسلام بو مرة وكاتير غزامي سكريا از في دعويناكم براي قوتني قوت شما برايم قوات غزامي سكريا وجبوكو يعني تجي كيجا تشتكي زمارة بكا أم قونا والله ولو قوت قو از ناس لبن فوترافية تلبروناني وأز رشوة إسخالكي ناس تينن أمي تبليغا إسلام قرآني بكن أمي تبليغا شريعتي بكن ملطيما مسلمان زحف دبن ظلميدنا وبرا ديني خناس بكن برا بي إسلام قرآني هرن برا جهل وغيري نمينن يعني برا تبليغا إسلامي زحف زمارت كر دائما غاية بإسلام بو قرآن بو ودغا كي دغانا جامعة لميسكن قرآني بخوينن بيلكي وبرخ ورتميس بكن أبو تبليغا إسلامي تكر يعني هذا أيلامة يعني حمك زحجي حستكرها براجي وخواجي وحمك متاجي حستكر دائما اللي زحف فكراي سنبه كيف يزحف بترجم مردهات هر كسي يرج يعني هر كسي حستكر يا نسأف إسلامي يقول بد إسلامي راد ولو تبليغا إسلامي اختزوار تكر كي لا منا ولو أقدر كرن ولو بتسكي جوانا بقول شما يعني بن أم بحثا إسلامي تكن بن ترس تشتغلن لهما الزحف الباعة هلما تقريا والجينجا جو خندوان دونا أو تكرنا هذا شغرا بوارد تشتغلي كيفا خزنارة تاني حتى جيراني ماشي جارنا باتلا جينجان تقول ورنا بام علامة أمش خور صحبتي بكن وياكي يكون ديما ذاك هبو هيجي بحث كدبي والله حسين سقاي ساركي قنجبو تسقى باش ودائما كيف اخذ مرة تاني ومرة تشتغليشي اللي والله موقف ينكر او يعني شو بريا قديدة شو هيج اللي بيجي يعني بير يدي شي هيج بيجي حسين زحف باشبو إنسانك زحف باشبو يجي يعني يقولوا دائما تبليغا إسلامي تكر ولو إنسانك زحف باشبو إسلاما خورا يعني يساريوك يتنبو وش كسي نطر سيا زحف جسارتي بوجي بسم الله الرحمن الرحيم rahmetli Hüseyin Ölüoğlu ile biz 80 öncesinde MTTB'de tanıştık. O zamanki Milli Tutarlar Birliği. Daha sonraki sandika seçimlerinde ben de TPO'da işçi olduğum için sandika başkanlığı için bir aday gerekiyordu. Biz o zamanki TPO içerisindeki Müslümanların bir araya gelmesiyle bir aday arayışına girdik. Ve Hüseyin Ölüoğlu'nun adaylığı üzerinde ittifak kuruldu. Tabii ben önceden o dönemin ehemmiyetini söylemek istiyorum. O dönemde PKK'nın ortaya yeni çıkmış. Çok geniş bir sol kitle içerisinden çıkarak çok hızlı bir şekilde hatta tehditlerle, eylemlerle, baskılarla bütün sol grupları sindirmiş, ağalara karşı aynı şekilde sindirme operasyonlarına girişmiş ve taban üzerinde, özellikle işçi sınıfı üzerinde çok büyük bir baskı oluşturmuştu. O dönemde Müslüman olan kişilerin bile gelip o baskı ortamında sandika başkanlığına aday olabilme imkanı çok güçtü yani. Herkes kendini ortaya atmıyordu. Biz o zaman oradaki dindar arkadaşlarımızla bu işi konuştuktan sonra bunun ismi üzerinde anlaşmaya varıldı. Kendisi MTTB döneminde de mütevaziliğiyle, bilgiliğiyle, önemli tespitleriyle, hatta geleceği, özellikle Müslümanların geleceğiyle ilgili ortaya attığı şeylerle arkadaşlarımızın genelde o camia içerisinde çok büyük etkisi vardı. Ve ona bu teklif yapıldıktan sonra o ortamın tehditlerine aldırmadan teklifi kabul etti. Ben de o zaman onun listesinde yer alıyordum.
Ve sandika seçimlerine girdik. TPO sandika seçimlerine. Tabii o zamanlar bize oy vermesi muhtemel olan kitlenin üzerinde baskılar oluşturdular, tehditler yaptılar. Ama elhamdülillah o dönem birçok arkadaşımız bu tehditlere aldırış etmedi. Özellikle bunun payının rahmetli Velioğlu'nun dirayetiyle, bilgisiyle, cesaretiyle ortaya çıktı. Ve ben şu anda da bunu söylüyorum. O zamanki Müslümanların izzetli duruşunda da 90'lardaki dönemden sonraki Müslümanların izzetli duruşunda da bunun payı çok büyüktür. Biz onu o zaman açık bir şekilde hissediyorduk. Özellikle ben onun kişisel ibadetlerine de çok şahit oluyordum. Çok muttaki bir insandı. Hatta sünnetlerin hemen hemen hiçbirini terk etmiyordu. Onun insanlar üzerindeki etkisinin en önemli şeyi Müslümanların gelecekteki programları üzerindeki fikirleriydi. Bu herkesin kafasında soru işareti yaratıyor ve insanları harekete geçiriyordu. Bu tabi sandika seçimlerinde biz girdik. Bütün tehditlere rağmen çekilmedik. Ama ne yazık ki o dönemde de ismi Müslüman olan bazı kişiler evlerine taksi gönderdiğimiz halde seçim sandıklarına gelmediler. Bu tabi olabilir. Her dönemde bu tür şeyler olur, olabiliyor. İnşallah gelecekteki Müslümanlar da bu duruma düşmeyecekler. Ve ben şunu tekrar ediyorum. Onun şu andaki Müslümanların izzetli duruşundaki payı çok büyüktür. Ve bütün Kürdistan Müslümanları bunun o anlayışına, o cesaretine muhtaçtırlar. Ve inşallah Allahu Teala bu vesileyle onun mükafatını kabul eder ve cennetiyle mükafatlandırır. Bizim birlikteliğimiz döneminde demin de dediğim gibi Müslümanların gelecekteki izzetlerini koruyabilecek programlar üzerinde çok ciddi önerileri vardı. Bunu özellikle ulema üzerindeki çalışmaları bunu net gösteriyordu. Hemen hemen kendileriyle görüştüğü alimlerin olsun, bilir kişilerin olsun bundan etkilenmemeleri mümkün değildi. Herkesin kafasında bir soru işareti yaratıyordu. Özellikle Müslümanların gereği, çünkü o dönemdeki Müslümanların durumu çok içler acısıydı. PKK'nın baskılarına hemen hemen yani toplumun %90-95'i boyun eğmiş durumdaydı. Ehemmiyet oradan geliyor. Onun için bu insan geleceği görecek şekilde ben dindarım, ben Müslümanım diyen bütün insanlığı dolaşıyor ve gelecekte Müslümanların yapması gereken şeyleri kendilerine çok güzel bir şekilde anlatıyordu ve etki altında bırakıyordu. Allahu Teala cennetiyle mükafatlandırsın. Ben tekrar ediyorum, günümüzdeki Kürdistan Müslümanlarının da onun o günkü çalışma ve cesaretine muhtaç olduklarını ve onun etkisiyle bugünkü izzeti elde ettiklerine inanıyorum. Müslümanların bu tür şahsiyetlerin kıymetinin bilinmesini istiyorum. سواء عليهم أنذرتم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين
قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين كانتهم فما استطاعوا مدين ولا يرجعون ومن نعمله نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين صدق الله العظيم وبلغ رسول الله الكريم سبحان ربي العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين زيادة شرف النبي وإلى روح آله وأصحابه وأمته وإلى روح شهداء الإسلام والقرآن الفاتحة مع السلامة الحمد لله. Şehit Rehber Allah rahmet eylesin. Yüksek bir şahsiyeti sahipti. Kendini taşıyabiliyordu. Olaylara karşı duyarlıydı. Bütün düşüncesi Şehit Rehber Allah rahmet eylesin. Yüksek bir şahsiyeti sahipti. Kendini taşıyabiliyordu. Olaylara karşı duyarlıydı. Bütün düşüncesi İslami hayata hakim kılmaktı ve İslami hayata hakim kılabilmesi için bir mücadele başlatmıştı ve o doğrultuda kendisine düşen bütün fedakarlıkları yapıyordu. Yani aylarca eve gitmeseydi inan. Çünkü sürekli davayı koşturuyordu arkadaşlarıyla beraber. Şehit Rehber cömert bir insandı. Ciddiyetli bir insandı. Hiçbir zaman yağcılığı, ondan sonra ikiyüzlülüğü sevmiyordu. Onlardan huylanıyordu. Ciddi insanları bulduğu zaman peşine düşüyordu. Bir gün beni çağırdı, dedi, Seyda gel, gittim. Dedi, Keki Mustafa Alkediri'ye. Dedim, abi orada 400-500 tane koyunları vardır. O Erzurum'a falan dükene götürmüş. Dedi, adresini öğrenebilir misin? Dedim, evet ben öğrenebilirim inşallah. Dedi, adresini öğren, gel benle sen Erzurum'a gideriz Mustafa'yı ziyaret etmeye. Yani şunun için diyorum ki kafasına yatan bir insanı gördüğü için yani buradan ta özel taksiyle buradan ta Erzurum'a gidip bir çobanı ziyaret edecek kadar hassas bir insandı. Yani davayı yarayan insanların peşini bırakmazdı. Dolayısıyla yani davası için gereken her şeyleri yapardı. Şehit Rehber'in başka bir özelliği daha vardır. Bu da yani ders alınsın diye söylüyorum. Şehit Rehber dava için ne kadar para harcasaydı zoruna gitmezdi. Fakat birisi bir kağıt parayı israf etseydi, borçlar verseydi ona da çok huylanırdı. Yani israfı hiç sevmedi, gösterişi sevmezdi. Ondan sonra dünyaya tenezzül etmezdi. O sürekli öyleydi. Allah rahmet eylesin. Yani gerçekten davasının adamıydı ve öyle yiğitçe, cömertçe şehit oldu.